Joj, živote, kako si lep. Što je lep ovaj život, majko, kad se ne radi. Ne radiš ništa, uživaš, piješ kafu u kafeteriju, basta tu, sunce greje. Sad kad zapalim jedan Marlboro, koja kafa, čovječ. Now, just now, assalamu alaikum, pozdrav svima. Idemo. Onaj juče bio Asmir, jutros ga nema, možda će biti ljubomoran. Ajde, ovako ću. Assalamu alaikum. Rekao se vam da nemate slučajno prašak da prodajete. Nemamo, gospođe, nismo supermarket, ne smijemo. Dobro. Ja. Koliko su trešnje? Trešnje su džabe. Hvala. Bujnom, slobodno, uzmi ti si naša sestra, možeš džabe. Ovo je gospodin iz Švedske, naš komšija. Molim te, ali iskreno kažem. Ovo je super, a vidjet ćemo sad. Sad ćeš odmah da vidim, ali ovo ne smije svako da jede. Pravo. Aha, bismillah. Preslatno. Robu što ima Sander, to sam zaključio nešto najbolje ovdje u dobrim vodama. Hvala. Evo ide do Švedske. Evo ga. Dađem to vam. Kupina malina. Trešnja. Ekson. Grožđe. Da. Mnogo mi je ljudi reklo, kaže, imaš dobar izlog. Dobru robu. A ja se trudim. Idemo dalje. Evo je nektarinka. Za sve Bujrum Dubrava, da ispravim Kurta. Dubrava broj 85, idemo. Revča. Evo je ulica. Broj 85, ovdje velika reklama. Evo ga.